Mizo official channel thlir tu le ngai thatu zong zong te chibai kan bu ka cheu tuntum chu Dr. PCBXC man engwangin nge Khovel Christian ten Donald Trump an tran chan ti le Ricky L. Colney na Trump anupui mel thatak mai Melania Trump chanchina ziate karon ta langdon ani ama sain Dr. PCBXC mathuziak engwangin nge Christian ten Trump an tran chan tin bulian tran don te ang America rama Christian ten ek chep tial tialan ti hriain Donald Trump pahian atir phatatangin sa kho zalen na Christian na hum halatum tlata Bible ina huat poisei lo chunga tual tha na naw ti tlak na abortion ado bur mai boka Israel sarkar atan tlat thu acham chuak bok thina America chu atira din tu te du dana Christian ramasiam le turin malak atum bok ani hetiang taka Christian te thawang ho tu hi tun main America president te zinga an lom ngai lo ani chuwangin ring tu Christian diktak evangelical Christian te tan chuan Donald Trump alo chu in ngana turdang an nei lova ami malnun private life te ro chu ama America president lo ni to te ang bokin an du thu sam chu ani bi khau lo Franklin Graham tunlai huna evangelist mingthang le mi te ngai san lo ber pakhat Dr. Billy Graham fapa chuan Donald Trump a thopna chan chu Christian terin na hum hal tu ani wangani atia engtin nge hetiang mei chelaka chemoi lo tak mai hi itran thei tat le tia zo na chu Franklin Graham chuan ring tu Christian thatak le enton tlak bertin ka soingai lova rin nai ro chu hum hal tlata chu chu ka ngai hlut na chanani ti na chang ani hei hi Christian mi pui tam tak ngai dan po ni chia Trump hian anupui le afanu hena athil lo ti sual to te wangin thupa choi tho thu Franklin Graham hian soiboka president ani nu phai chuan Trump hi adang lam dai mai ani Trump anga beina satok midang tu ma kalamungai lo atibok areng reng thua Trump an hek na thil hi president office azom nu athil thleng po ani lo ati ani in thandon po khan Franklin Graham hian Trump atana campaign puina saleya ama kan soi to angin Taylor ate Mary Colbert tenen state ranga Trump atan trong try na huai hot tu tangkai takan nia USA Southern Baptist ko rana mi maktaduai telin Trump hi pathian mi man of God ani tin president na thoktura pathian mi ruat ani tin ringklat ani Southern Baptist Convention president J.D. Greer po Trump support tu ania USA evangelical leader Ming Thangle Liberty Christian University president Jerry Falwell pheichu Trump supporter langsar takania Mark Taylor le Mary Colbert titele khabuzia the Trump prophecies be chanin Liberty University hian afi man siam nge ani cinema hall sang khazan hi laya ti chu ania chu chuan Taylor hrilok na po avorlar hle ani tunlaya evangelical ko hran mason chakle pungchak Pentecostal le charismatic lama hruai tular tak mai Pastor Paula huai ti chu Trump pathuron petu spiritual advisor ani nge ani tunang huna America ramro puichunga rorel tu ni tur hian mi te phu tanga mi thale soisel bo anom kherlowang pathian hian mi felfam kim jong ta se mu tur tu manom heklo atak taka chuan soisel kai lo mi thale tluang tlam mani sualna po in hre theilo tengot ai chuan lalpa hian adu zong ti tur le athu om tur mi zong zok thin ani mi hringin tlingkan tiang hi pathian chuan a thlang lem lova mi hring lam ngaya mitling lo po ni se ami thlan te chu mitlinga ruat mai zo kani pathian ruat ani pathian in hria ka thiem ti hi kan zona tur ani zo kang a chelai siam tha chakna le thil ti theine ne na ram din thar le tur chuan Trump pate anga mi chak mi tor tha ramta na in pezo trong trai ngai na pathian tri viau boxi America ramta na vision lian pui na ya chu vision chu ataka chan tir thei ngei tur mi thil ti theile mi nget mi huai sen do tu te kara zam lo tur mi atul dana vo pung po tina thei bok tur hi
tun hunata na America in amamo chu ania chu tiang mi chu pathianin America hi peni ti hi America rama evangelical Christian terin dan ani Indo pui pani na laya Germanin British cherkarun turaman lang mup laya huaisen taka tharuma lo do le ta tu lai khan an prime minister mi om nem le Hitlerana adera inrem na lo siam pui to Neville Chamberlain kha British MP hovin an du khop lo lutuga a chair atangin an nu khatopani bermaya aya mi pawraw le huaisen ramle nam chan na rik thuai du mi Winston Churchill chu Prime Minister chair a chuan an hungkai top maya Churchill ho chuan German sipai rual chak tang mai chu thatharin an phin le theita ani mase Churchill po Indolaya Prime Minister chakle thil ti thaiani vainen Indowazawa hunral buanga rurel mi lo ni le chuang lova midang ina ai no le mai ani chu wangin pathian hena tanga hrilok na puang tu Mark Taylor point Trump hi tunang hunata na ruat le hriak thini thu sei reng ani hetiang mi tong trai thil ti theina ring tu le ngai sang tu mi ro hrang na boxi Donald Trump ateng lo pen chuakhi pathian tan po hlok na ni nge yanga ama paithak tum tu melma Jezebeli tharau kol tu ho te hi Washington atanga phin dar veka pai chu hian tu to zong nei in America ram chung politics kal mangkhra chiang tu New Gingrich chachuan a hria ani Trump a Christian nun Donald Trump hi engang Christian nge President masa Barack Hussein Obama te angleka aming maya Christian nominal Christian nge Krista nei tu le ring tu mi piang thar ti hi kan hriat chian angaya David Brody le Scott Lamatele khabuzia The Fate of Donald J. Trump A Spiritual Biography sang hi som pariat atangin Trump parin nakal kong engmo chen hriat thaya apa Fred Trump hi German mi ania anu Mary ani hi Scottish mi ani ve thunga kumsang ka chakua somnga pakua khan kumsom pathum mi ani lain New York Khopuya First Presbyterian Church Jamaica Queen Satangin Baptisma achanga Presbyterian mi le sa ania kumriat mi ani in anu in Bible a present chu angai na hle ni turani President Trandon chi achama po chu Bible kher chu amang ani Trump hian a ai na pha puita na mithan Vice President Mike Pence chu Christian minghet le pathian thu larun thlak mi fundamentalist ani anin belchiang bok ni turani Pence point Trump chu pathian ring tu ania President Donald Trump is a believer ati nge ani ko khrana Presbyterian atanga loji chuak ni ma sela Donald Trump hian America rama ko khran nung le mason chak tak evangelical lamte Pentecostal le charismatic lamte pol de uzoka amai ro chu cholnia in khom zen mi ani thin lova Bible chang soi chu thei po alo nei me ulova pathian he na ngai dam dila tong trai na po ala nei mu mal lo ani ome ma sharing tu dang tam takte angin pian tharma le pian thar nu nun in thlak dang lam nei ve ti ro chu chianga political le society a ama ep tu le do tu te chuan anun masalam chu ama soi chian nanan manga nun dang lam tong trai ngai na le ko khran mi te abel nu nun chu evangelical Christian ten an thlop tlat chan chu ani ve tlat thung ani ole khati chung kha tun hunata na engwangin nge Christian ten Donald Trump an tran chanti Dr. PC BXM thuziak karon talan thei te chu ni a remchang danga chun zom na ron ti chuale kan tum don ani tuna chuan Rikiel Colni thuziak Donald Trump anu pui mel tha First Lady Melania Trump pi chanchinin yan chun zom don te ang apasal chanchin ringot kan soi thina apasal chu kan hrachiang to veu rengani khoge tu mala soi ngai lo anu pui lam hi en bi chiang ve teng o United States of America President Donald Trump anu pui US First Lady chu Melania Trump ania US President tenu puya chuan adang lambi khleya fit nga le in chi som pakhat laia sang ni in chong chiruk Slovenian English French German Italian le Serbian te athiama kumzan hi nulama United States of America piang ni lo First Lady masaberania thla tu native te tonga English mangai lo om chun ani bok
April ni somni paruk sang ka zakwa som sari khan Communist ram Novo Mesto Slovenia tunma Yugoslavia alo pianga apian pui ming chu Millennium Nous ni in Communist ram ani wangin ano sen lain arukin baptisma chantirania USA First Lady a Catholic omchun panhina John F Kennedy nupui kha Catholic thawania apa chu car dealer ni in anuero chu designer ani naw mai chia pakhat nain apa hian nudanga tangin famasa pakhat anaya school ka lai tangin tong tam lo le ngoi choi takani thina thianten in fiam dur lai poin ama in class a lekha chiar mai zela a thiante chuan minun zoi le ril ru chak tak ril ru thatak pumi ni nan soi thina ni tu nu thleng hian thom zoi chi man in chung ngai na Center of Attention ni du ngai lo ani The University of Ljubljana Slovenia designing le architecture azira kumsom paruk mi le kan line modeling alu chila azir lai te chu huning mo chen cho sanin fashion khopui Milan Italia modeling lam ti turi nakal ani Milan Italia chuan modeling contract lian tham tak mai muzui maya magazine lar ber te chuan model atan an mang supa Vox magazine ate Harper's Bazaar GQ InStyle le New York magazine te chuan cover an mang veka hetiang baga hian Sport Illustrated swimsuit issue Allure Self Glamour Vanity Fair le Elite te chuan model an mang bok ani kumsang ka zakwa som ko paruk khan tourist visa mangin New York USA a pem le a USA a chuan model angin a om chawa kumsang ni pakhat khan green card nain kumsang ni paruka USA citizen danang thlapin alo ni ta ani USA a natho tura pe matanga kumhni na tuna pasal ni ta Donald Trump anen hian anin tonga New York party a in charan nia heti lion Donald Trump le anupui Marla Maples te inkar chiat lai le in thenan tum mek lai ni nge a Donald Trump chuan Melania mu vele chuan amit atlung zo hle ni turani thil dang ngai tu san theita me lova Melania ichu a number te dila date puya soma mase Melania ichuan Donald Trump chu a number pe du ta ho lo maya Donald Trump soile dan chuan ninga mozat Melania I date tur chuan a beya anga ka kar tam takaliam nu anin date thei rama chutatang chuan in ngai zong chovin kumsang hi panga Donald Trump chuan in huana zungbun lunglua siam US dollar makta duai khat point panga manin Melania chu a propose ta a ni somni le pani January sang ni panga khan ropui takin nanin nei ta ani Melania Trump hi model ani pielama hian business woman ani telboka jewelry le skincare lama business line anaya chung kanu takmai niin fain kolangai pui mo ema USA paho saber pol nupui ni chungin ompui ala du hau lova afapa Baron Trump chu ama ngatina en kol chawa Donald Trump chuan interview neina voi khatma afapa diapers tak ngel po athak velo anupui na chok vek ti soi nge ani afapa school culture po ama hlirin a hruai thina afapa skula da fel nuwa ama mimal na poi mo thok ve chau thin ani media te huat ber Donald Trump anupui ni meo wangin nasa taka bayato krenga Daily Mail chuan no chi zuarang dawin na chu chiam maya Melania Trump chuan chanchin bu chu king ta a Daily Mail chuan ngai daman dila dot manga an pu mol pho wang chuan poisa tam tham tak US dollar makta duai ni point panga chu Melania I an pe nge ani British chanchin bu bok The Telegraph chuan Melania Trump I chanchin chu diklo takenan chu avelaya anni po chu thiam no chantir ni in anti diklawa choiti ran ni velea The Telegraph chuan ngai dam dil nan siama Melania Trump chu model ro pui takani tin an to soi zong ti digna chu an chu thale vek ani White House a chen nu chuan apasalang bokin ramta napoi mo tak taka thoka cyber bully ti top tumina baya tin rui thei thil thalai le no pangin an khoi thin chu ti top tumina baina sa hle boka Obama nupuin first lady ni line ama puibom tur assistant somni pathum lai mai ni thin chu du velawin ama assist tur chu pali chawaruata
White House cheivel le decoration te chu ama na kai hruai zela Christmas apo White House chu ama du danang takin volunteer tenen ro pui takin a chei thin ani media ten a thazonga a chanchin an puan zar sak du lo viau chungin USA mi te chuan an du hle a CNN polati chua chuan za zela somnga pasari line Melania Trump chu an du a apasal Donald Trump a in du tu an tam ti na ni apasal nen politics sa an ngai dani nang thinem tian zona chu ai nang reng big lo ti na soya apasal chu ngai dan tlang takena hril thina achang chuan min ngai thla a ka soite chu pom mai thina achang chuan min pom sak ngai lo ati apasal nena inka relationship chungchang an zona chu kan ti tur kan hreduna nu pa in siam nuan mi then khatte hi chuan an pasal te om dan le nung chang te thak sak ve kan tum thina hetiang ho hian an ti sualani mi an ni dan kan thak sak thei ngai lo tin apasal zia chu thak sak tum ngai lo ti soya apasal na sang tak chel chungchanga po ain rol boi ve ngai lo ti soya politics le policy vel chu apasal na ni ati a mel le a pian landan ain en kol dana chuan thil thlak dang lam vak vak adu lo thu soya a simple thayang beradua ka vun le ka pian khrisel taka om theinan kain en kol tha a plastic surgery lamte mui ti len na te mong ti len na man te chu ka du lo ti soin chu tiang te chuan khrisel na le moina ti chezo ka keimang ang hi kani top maya ti hian kanu angin buang chain ka tar chove tial mai don ani ati apasalin mobile a khoina salutuk le tweet deng khong tak taka siam thin chungchang chu ani poina ngai poimo ve thin ti soin achang chuan apasal chu mobile a chu sakhial thin ni na soya first lady ni har satnan zota mani ham that nan le lar nan keile kan chung ko ming mang thin an oma chu tiang mi comedian atanga journalist te performers le lekha buziak tu chenin hetiang mi te hian first lady kani na hi an ti har sa hle ani ati ani ole khati jongka Ricky L. Colney na US First Lady Donald Trump anu pui mel thatak mai Melania Trump pi chanchin naron zia te ania kan mi thiam tak tak te thuzia ka tangin khovel ramro pui ber United States of America ram hruai tu president le annu pui te chanchin te kan lo khre thei thina abeng war thak tak zet zeta anchunga kan lom tak zet zet ani Mizo official channel min thil saka min ngai lut sak tu zong zong te hne na lom thu kan soya kan channel la subscribe lo ten min lo subscribe pa min lo share sak turin in khongai na kan nge na in zawa in Mizo official channel thlir tu zong zong te hun man nuam vek ule